Audio Jungle. Audio Jungle. Bazalwane siyabingelela sithembe niyaphila. Ngazi ke noma ngiyazwakala yini bazalwane. Kodwa ngizama ukuni-update abazalwane ukuthi ngiyayithola lento eyenziwe uKing Zoso lapha ya. So ngiyabona ukuthi niwarisheke kakhulu ngale ndaba yale mbhalo ayibhale lapha ya. Ayikho ke ivideo engizoyenza ukuzama ukuchaza ukuthi kwenzakalani lapha ya. Kodwa nje into engizoyisho iyodwa ukuthi lento akhuluma ngayo lapha yana uyagula nje uKing Zoso. Ngoba benginaye last week ngacela le yantu kuyoyibona ukuthi yini le nto le wathi angiyeke ngesikhathi elungisa isite yakhe le enye. Bengino Rasta ke bayakwazi lokho. But angizami ukujustify ukuthi nje ayikho into engizoyikhuluma noZoso. Zonke lezi imali akayishuthayo uqamba nje ahlaza manga. Qamba nje ahlaza manga imali lezi ayishutha ngesikhathi efaka kimi ngesikhathi ethenga imaterial. Uqamba ahlaza manga okunalokho uZoso wangisebenzisa lamahala. Makufanele ngikuprove lokho ngizokuprove akeze namakhamera. Akeze namakhamera ngizokuprove ngoba nami nginazo ezami screenshot. Ngiyamkhulula ukuthi akeze namakhamera ngizomtshela akeze kuphi. Ngizoprove nje lamanga oqala akawabhalile ukuthi wanginika imali engaka ya. Lamanga oqala lo. And then ke okwesibili ke ukuthi lezi zinto ayishoyo ukuthi mina anginandaba nazo unamanga futhi. Ngathi umfana lapha ngingekho mina ngathi akahambe yoyenza lento wayenza lento yangenzeka. Ngabuyela kuye ngayokhuluma naye ngathi sengifikile ngifuna ukuyenza wathi asiyeke lento sizobuye siyibone avele kade yagcina ukunetha lokhu kusho last week kade ngiseThekwini wathi asiyeke siyobuye siyenze lento njengamanje yena usekwazi ukuvela post ewazi kahle ngisebenza eduze kwakhe la ngisebenza khona okugcina ke umuntu osaziyo lesiyastezi uyazi ukuthi lesiyastezi asiphelile khona ama reveal amakhona angenziwe izinto eziningi ayiphelile lapha yini edala lokho wasanganiswa lento yakhe ye content wavele wasuka lapho wapenda indlu singakaqedi ukusebenza ngingakasho mina ukuthi umsebenzi uphelele manje so right yena wapenda indlu ngoba egijimisa lento yakhe yama content egcineni lelo phutha lakhe sekufanele kube yelami mangisebenza mina fanele kube yimina ngithi seku right so ngapenda sengiqedile yonke into engiyenzayo angaze ngize ngikwenze lokho mina lapha ngabona sekupendwa ngingekho ngisho esayithini kuyaplastelwa ngapha yena seyapenda akazange akhulume nami uzenzela yena ngendlela yakhe so zonke lezi zinto kufanele kube yiphutha lami uyena owavele waqhubeka nendlu kungashongo mina ukuthi iphelile mawukuthi khona abaziyo bayazi uhambe uyobona khona ayiphelile le yandla ziningi izinto ezingaphelile ngenxa yokuthi yena thatha lezi zinto ngendlela yakhe ebese efuna ukuzokwenza lama content yakhe angathi sure but ke ngiyamkhulula akeze namakhamera ngizokwazi ukuthi angiprovele lento akayikhulumayo nami ngiprovele lokho engikukhulumayo ilokho nje engikushoyo kuphela wengaza ukuthi ngiyathemba sizwela inkulumo ephuma kwensizwa lapha ke ethi ibengumakhi westezi sika King Zoso ke lapha ke nayigaqa amagula mayelana nezinto ezazenzeka zenze ukugcina kuphazamiseka umsebenzi nezinye ethe zingamanga ekhulunywa lensizwa ngaphambi kokuthi ke lapha uthola isite lakhe lapha ke lapha uZoso ukuthi kuningi asakhulumile lapha naye yathanda ukuthi isiphendulele ke lapha ke ngokwenzeka ukudicelela iliphansi igama laka sazi wenganza kwethu kodwa ke canti isukile njengoba ithensizwa lapha namabe kukhona nakho akakudedele eza namakhamera akudedela sasi kuthina kwakho kuphawula hlala comment section ke ngizo lakho vo kalolo daba mina ngila sponsor ngomanje na Korean Champions nyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho subscribe banisiphatha kahle libe nosuku lumnandi ngithanda khona.